La 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 la. La upele sau ta uli ma o ele o mamae o le peni na fata paua sole o a kori wa ko malanga fo i kere isa wa fa ska live fa la lu ka pese o atasi o ema o ta shileti no malefa tu le ne ya so ua fa ma fa mana tu nga la 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 la. Se fo manuia nei va ngora fia fi fa fon ta po e so tato watu no. Ya, le mai ta watu to tele lava le tunu le uma futa mai. Ya mai o te tari tonu. Ya o tala turi lava i lungo o i meo lo tupu so tato watu no i sa monei le lo o fia mo wai fo i se tu langa fo i se fa mtalanga fo i mai le so tato watu no i sa monei pe ona masani ya fia sta tasi le to fa minuti ona tale le tula e valu ya ile aso iva le nei o le masina o ke topa lua fe lua se fulu ma le lima tari tonu ya le ata to fanga solo ona e fo inisio to tongia ya ile pe ona ya fo ia le nei aso fu uma fo mato ngal wenga o le mato ngal wenga le wo ia o le fama ia ina lo le o le ngā ruenga. Ia, o fo ele upu ai masania i le fausiano, masa so e kasi. Ia, wai, e o isi whamtalanga, e taratara no ai fo ai momon whawhiro i so tatu o tunu o mafuta mai. Ia, i le nei vahe ngā le aso, o le nei vahe ngā le afiafi. Ia, e whawhiro e atu le sofa man malo, tatu i whaolo Jesu Keriso, o mawhai o na tai sa ngā le mo mai, le soifua maleola. Ia, le fo o tatu whilo i lunga o penga ta whailangi, i lunga o le apio foringa, o le Facebook. Ia malungo le tato YouTube e pe ona masa diai ia ai tato fanga solo le ne fiafi ia ele telefo ini mata upu le tala ina mai tato tianga ilava ile tulanga ini mata upu tatau yo no tato tatano ia ono tato tau ma vai foi la ia
Ya. Le ala vai tusi mana mamalo le tunu olo o. Mafuta mai nei vai ngore fiat. Ya mo ona fa tai tato company la lango le motonga. Furnitures and upholstery. Ya fa pia fo i tato motonga fartani malo po le motonga hotel. Ya e pe ona masani ai i le lango sua fo i tato proclame fa au fai pea. Ya le ala pe ona i fo le nei fiafi. Ta penaga mo le aso sao tamaiti i le aso sao le asau nei. O le aso sao nei vai aso o tape nanga lava mo le loto tamaiti a wona i ngalona e afe i le tatou motonga e ui lava ina pisi le tele o oka ai o le atau mawhai lava le tatou company ina ia ausia le tūlanga e pei ona iai ia a tatou ngaruenga whasolo ia e maise lava nai oka leo o tutongi mai o nisi o leo ua whetau i le lei ma le loto tamaiti ia o lato mana onga i oka o no foa o oka o no sok situ inga mea fale o wale whato tonga i na maota malawa i to tonu o so tato watunu i sambo nei no winga ia awa ki koe kaukangi le tūlanga o le au mai o nea mea fale mai atunu mamao e te mau fau whakau le mea fale ko ngor container ko kongi le container le amai mai ngā ku o mai ngei ko kongi le kūranga le container i tato tiute ai o le mea whaingo fie ma se tūlanga pito sili o na matango fie se fie mai kupenga e saura e whakau le motonga e le kai ngā umai lau kupenga o le aka penga mai ei maua lava so o se tuai ngā mea fale so o se tuai ngā mea fale maua i tatou kompania motonga ia a wata penanga ia ele ngata o tari ngā malo le whai unga o le netau sanga ia ai o se mea rofa le lei mo sio a inga i samo nei ia wha peo le te au mau ia tunu mamau ia whai mai pore asa o mea rofa le lei mo na iau tua a i samo nei ia ona wha pela ia lea ona e ngā lue mai ai e to tongi mai ia ma piki ina e pe mo mori fo i e le motonga e wha surprise sai ia le tūlanga fo i o lau mea lofa i lou a inga i samo nei o le tūlanga na e le o toi tele ni tatou o lo mea fale wa whaanganga mo tatou whapitole o tatou flash sale mo le White Sunday po le asa whapitole whanau o toi taimi nei lo no winga e te tau mamana o mia lo wavave mai tai au le aso wharaile aso to nai e sau lo le ale o lo ready with kaui malo mana onga e sau wa ye le seki no fola papa si i lo kaimi nga a wa o lo koe mingo ya koe sau e ke sau o rise bea fai ale mele na fai le tunu ule ne yaso man neva yaso nga o nga kau mai lava yai le yai lava ni stala na o mai ya si ilo ilungo le loli ya mamu moli atulo yo lato ainga a wa e koe whaakari se e koe wakwa i le whalore sa ingane se ewa ai ya e te foi mai o le heise avan o le heise seki wa tau ria i le si tangata ai le leina ona e tau nuu mai lava wa ai le seki te mana oi wa ai le tūlanga ni mea whare o lo e finangalo yai si ilo alava o tūlanga la nā whanga solonga tatou whapitoa o le flash sale mole aso sapa pa whana i tatou kompani o motonga ia anga i mai ai o laulango fo ina i tatou proclame ia pe ai whatau tatou kompani o motonga ia e mai se fo i tūlanga i bookings mo whatari malo ia ele lei ona whaasota i le tūlanga i le tatou upenga ta whailangi ia e mai whamtalanga whailau booking online i le motonga hotel ia a le ai foi ia le talamoni ia whaasotai mai kota ia o ke ngarua e koe whailau booking ma me whapena mo wale longor tatou officer ia a wā foi le tūlanga i tā penanga o lo a fio mai mo lo sumai le se me o whale tonu ia a wā resi tūlanga le ai nei toi whamanatu tūlava pe ona whamanatu me tatou pūlenga koe whamahur ka ko pond le o se isi se koe fesili le pond a le tūlanga moni ia toi whamanatu tūlanga tatou pond o lau tupere nai toi fo ia tuilo au ia pe mai so te no fo le tatou wharitari malo ia ele ai se tūlanga i mea uwhaaleanga ina o le si tu alalo mo o tau o malanga mai sua tu tono potu ua ia se tūlanga fo i lele e te sila fia e whaono no fo i lau pond a whapeke roa konpo wa le maua la le vai la fa ngal wenga po ele maua ele ai e ke kango ku ile ile au or fa to o pe o malu lu fo ile wa le anga
ele lei ona vave ona longo ia le tūlanga i le tātou reception, ona ngā rua tula i ai. Ia mawha wino o ele na ripoti atua. Ni me ane ua siaki atu le taimi ua la e sauni te tu o tātou whakatari malo. Ia ai o wa whaale tonu. Ia ele ia langisi kala o ngolo kaimi le sa tauna i le ripoti ai lalo. Ia ai ele tupu mumbon na mea. O le tele lava o tātou unanga i siaki malava i tātou company. Le au whai ngā ruenga, ia male mai la tau o lo tapena ina tātou potu, ia tūlanga i me whapena, ia ma wha amone more na i tātou malo, si tau tuana, si so ia re o ma lau me o wharakari malo, so ia re o makanga ia kūlanga i soroka ele, e ai nisi malo, e malanga mai, la tau tere whaonga ina ia solo o wharakari malo, o masanya latou o me latou ma latou tapenanga yo latou solo o ia afu mo me pena faonga ia ele kai yang faonga solo fartani malo ia ai foi lá nisi eu mai eso é coi malako solo i solo fartani malo vai asa si kau se kanga me lu morfani ala le maka makekele mai le ngol mo tonga i lungo solo la maka makekele mai ia o kala ngono farkari malo o manku e lo siko inga Samoa o siko inga Samoa ngala kula ngo for farkari malo e Australia ia manku e fako ngalu esero siko inga Samoa e fako ngo fo ile se farkari malo wa ka penga ila nga fanga fo ile la ko inga fo ile ngas fanga yo e fai fo ile farkari malo la wala ko inga malelo makua ngo fo farkari malo le Australia o le mela boku ya ele ele masang ele ilo mo siko inga masilo makua dia tulang ai wakula le vaenga foi le housekeeping dia lai waku si vaenga ai waku e fo inga ka penga poku pe ona masenei pe o me fai mo tonga ku ya ku fai ko e falo ngoi for ko inga male lo makua o pa o fai ko ala fai ka wale lai maka ko inga wai o newspaper kasi newspaper le mafia fia ole mafia fia fo yo us pepa ila ku nana ele fai ka o sko inga wa fa pa langi pepa ola ka o sko inga fai kilo yaka maka e ku ya ku la na mai housekeeping ku sa de wa pala au kokong ki ka pe o ma tu lo ma yer ko inga fele le fa ya lang o tu lo mai le lo ye sanga lo makua ko inga lo ke kala ko fai nga lo nga swanga yo nga ele lo makuar ko inga lenga waku masion fartua ya ona la fai kawa wo fiala fu ni kaya fai la ipu kofe ya si sa wile lo makuo ele breakfast al farkari malo ai ku iku ya kulo housekeeping or ko inga langi okay famile lo makua o ko inga lo makua nga viri lo mai o le officer usala la kala gola o pela o ya ga ilonga ime fa mai kala ale lo makuai yo ya video ya ma sangi fa peo ing sa mo fa ngal ngai se vai pe ko mai ki ga wo mai fa mai ya le ese ya leo ko housekeeping uso le kala au mai ka kale fa ngal fa kan malo ola ko le wo mai e ka penga ya le pok so le nga ko pa o ar ko fa mai kala lo makor ko ngai ko pia le lo pok ka fa ngal ngai ele o malama fo isiko inga masilo makua ile kanga le rumai or kanga sa ka pengar poko ile ifa alo mo yai nga ko ia housekeeping fe ula lo marco inga hey I'm not sleeping I'm reading what's or mero fe ula marco inga wala nga per marco inga fa ka udus pe poi ngole le ala ma fo forward ko inga ele lo ko inga pole ale me le housekeeping usanga nga ko ia kwa fe ula mai lo marko inga housekeeping fa mai lo marko inga hey I'm not sleeping I'm reading usara fe ko inga okay o moyo le fa ka ula newspaper usara fa ngai ko inga mga ilo makukua e kakau i kangaka ngai o aku mako inga malo makua o aku lelei fai kala e kai me ku me ka sa ka penga le pok e kai me ku me ka sa e pe se me mana o mia
e ka kaulanga fua ia ia mele ngale ku osko inga masi pelanga ngo fosko inga masi ro mako se farkari malo mo o le mela nga ka kuanga ia tatou ia lo malanga me turu mamau ia malo ia lava ila tou se le tausi mea le le ia tatou potu farkari malo io ai fo ila ko sole wa fu e kongo la ko papa sole ka ko ipu o ka ko he se faka o se si ila vea ngai nga kui mangasi pungi ma ore fu e ko kongo nga ofu usa vai ele o malo yo mai fo ka ka yo ko yasi malo ka ngai la voi lo fa mai la fa mai ku ke mo tonga si va ngare la o mel mo tonga fa mak vai ka o mai lo fa mai ka ko fe lo ai le ala fa ya ka nga du ma le pe ko fo ngo ka ngai ku le me ya si pungi o kui le wa fu ngare mo hoki kong kusala e pungou lo e piki lunga langa pu pa ula pa se i le farfakan pas ku se pungou lo ila a sala lau kasi lo i fo makui ma me so ya le o mala ya la o me farkan malon mga ko e mai fua ya tulanga na ai o lo mo moli mai fa manuyanga mole aso sapa pa o fanau ya mai tatou company o le motonga wa ya i fa moi fa i lo pe se tatou atu o lea o le ato e fai le tatou por kalame masani lena masani ona fai aso lulu ma le fionga le ripule o le tatou motonga lea la o le a fai ya solua e a matala le vai aso fou ya ona to e fai tatou por kalame ia ona o le tūlanga pisi lava e le ma fai foi ona fa la vea le tūlanga pisi o le fionga fa lolonga ya lupe matasila ya i le tūlanga foi i tūlanga i pisinisi ai mai se ia le va fa fe nga ye mana yo tato customer se malanga atu ia ai mai se lava tūlanga e tato fa pito mo no fo farsa wa le fionga le pule la to te fe ngai ma au lotu fa fe ngai nga ia o le laulau o le kalesia e susu atu ia e pe tūlanga na o leo le ato e tamu fa i to fa tato por kabele ese i lo tato por kalame male campaniol motonga po e vai vanga le stona i le fai mai i le stona i lava yo ala tam fai fa alua aso pe ona fautu ina foi e tato YouTube channel po le YouTube la le ngol mea la to yo lo tapena ina suka ya mase tos mase ya o lo i tu langana ya au fe tau foi mana o mianga so tato tunu e fia ko elo vili mai lo vai ele ai e fiu e vili ke fonga na fiu fa lo longa ya go fo o manga kali mai lo me matasila kai me e kali yang ke fonga o le koe pe koe lima se furu le po ai fa ko akanga o lo ma fionga fa lo longa lang ke fong ya pe tu langa na ya o ele ko ke lo ngei mau fa dinga manga ku le ku ile fa ko ya pe tu langa na mo wala no vas fu la mata vas fu to fa tato proclame ma fionga fa lo longa ya i mai le tato office auto i fualei ya atulanga na lo mai fa manuanga mo da sa na fa nau lo modi mai foi nga fa tai tato company le pulenga le fionga fa lo longa le pule ya lo pe matasila ba ya ai mai se le fa tua ya la tango mo misa sufali ma le fa nau mo le aso sapa pa na fa nau ya fa manu tele le tua ya te auto ma fa nau o si tato watunu ya o fa sau ne to sapa pa ya matua fai le se kuka le mo na fanau o se to nai ya ai nga tailia ya pe o le tulanga se la tola a wala va le tulanga no la to swapito ya fa tai fo le precise mo le sunga ya mase jos mase ya ele nei fo tautua o fo tu fa tsi e lunga tato YouTube e wo kamale le ya mase se mo fo o vili se to fine ya pari se makala ngole winga ya mase po kamale le yo ya lo famo ele uso mase ya mase se o tua yo wa e kut po ya kut keo yo ya tu la na tata lo ni va ngala biafi ya ini si fo va nga ufia fa no vo ile tu ro bere ba ikinga ka ko lo me le kupuisa mo ai manga nga o ai fa makala
ia e le afaina ia e pe ia o le tulaga e masani ai ia i sio tatou atunu ia i le tulaga ia tatou porokalame fa'auau ia fiafio asaitasi ia fa'afiola e toe fo'i se uso ia manatu lelei ai o feagai magaluega le uso ia se taimi fo'i ia mauso na avanoa e fa'amae'a uma ia tatou porokalame tape ia malulu o tatou ofisa o palaka o mea uma lava e kape uma le suga e manatu lelei ua o ia le mulimuli mai le tatou porokalame luga o le tatou ala leo fa'asalalau o pe suia ingo kiuke e muringa foi suia ingo kiuke a fono mai tu bani malanga fa nga ure fai ile ile talo fa fm fa malo foi si tamali i lan tau tua de tai au yo ile va ve au so o makana ho ya malupe makasila paulo le kiuke so le a maka mai le koru va ve au ar kai minga lai mo moi maka aka la la o fa kwa na fiona fa lo se foi le feeling le kama fono mai tu i lana tautua ai fa mai sila aia ka kia lofa ia si kama ese fo fa ngola la wa e uma yuka la male ile po ale fo kwa ia ko ma vea ole la marca pa fa kwa ko fu ka malo e fo ya la mar ma vea wa e uma la mayuka ia fa malo e fo ile uso le tautua fo ia le fionga ia li atau a savea malenganga i fo faiba wa ka kaunga fa sala le di uru po ole ka ko ia to far vai malai a sata malanga mori akawa o le kangaka ka kawa sala i o le akawa lai malanga a sata le fala velave tau le ainga ai le bole no pona me bole ri foinga ia e fai mer po kala me or ka ko studio e pe ona masani ai o le mele ia soni ke ofo wa ka kawa kipi ko ko ia wa mo fo sia va noa ia fai fuise mano longa ai la o foi ia fonga tato proclame fai ma fonga tato proclame tato ia i to far vai mlaia sata ia ma se foi le sunga ia le atau a card fata a le mea o leva ka o i foi ia card fata ma le si vai ngar ka ko officer tato ia le Blue TV o i foi fai ma proclame ia ai manuia telele malanga tuai fa lave fale ainga i to far vai mlaia ia e mai se foi le fionga le lipule o tato Blue TV le fionga ngaftasia fui mono ia ai ia o lo fa muli mai ia le sunga ia le atawa male mamalo tato ofisa ole tulanga foi il proclame foi sunga ia fa aftai fa aftai sua ia potule e pa fa aftai sua ia ai mai se foi ia le tautua anisi o so tato atunu tapuala o lo apu ia male tele o kakafiolai fa mai ia skei liu sion mai awangi o song aka longo winga longo winga la ka fa le kongu mai skei pe waka dole fa mai sawari so le o skei ari ele angar manga va kota le leila la ka ko wandu wa yala le merga boilo ia ai fa filo iso tatu atunu tatu no ni va ngona fiaf mata upula wolunga le yaso ia ole tulanga wo fa amuta alo iai ia le tulanga ole to ave ai ole fionga le li komsina to fa sa o atu fa ngon fa upu wa fa amuta ai le to ave ole sunga ya awa pa au longo tino Filipo ia e fai ma komsina o tanga luenga fo yo malo e pe ona yai i le fo i taimi sa fa pe ona tautua i so tatou atunu ia e pe lava ona yai i le na mai ale kon karakter sunga ya longo na mai le kon karakter sunga ya awa pa au longo tino Filipo ia ulai na mai ai na ia tulanga ila na kon karate ia masato i le whainga malo le sa iai taluai po le whainga malo le sa tula i mai iai le whainga malo tausi le tamaitai pāle mia ia fia me Naomi mataafa ma toi whaopopo ai le si taimi whaopopo se ia maua se komisina mo le mtanga ruenga leo se ia maua se komisina mo le mtanga ruenga leo apetai le wo mai whainga malo fou
ya ole o muli ta i fainga malo fo ia mana fainga fa vai ile tulanga pe ona yai le fainga malo le sa yai talwa nei mai ole tulanga le wa yai e pe ona fa dia le fionga kom sina inisi fo yo o lato taranoanga manisio o ala leo po tulanga i media fa sala lau le fa pe ai fa te ia yer tulanga pe ona yai ina ua fe awane ele o lo o tulai mai de taimi nei ave ma min sta mon tanga lo leo ya po le fionga le sui pa le mia ana rosa ya muripola ana rosa ale morio ya wa fa muta lana taptua mana na unanga e tu sai ma se fono ma le fono ka peneta pe ona masani ai ya soludo va sta tasi yo ya pela tulanga na ya ai o lele yo o ile taimi e ilona fina ngalo e pe ona au mai ia i se fatanwa ya i le tulanga fo ile pe ona yai ia le tulanga sa toi fa popo ai le fanga malo tausi sa yai ya se ia mo se komsina le ala le mo se komsina ai o le u fa amuta lo ya e ka peneta ya le fanga malo fo wa yai nei ya por le fanga malo fa to le tu sa mo tas ya ya fo non ba le tulanga fo ile le e pule al fanga malo ya vo mai mai ile tilo fo ia fanga malo la to ia vo mai nei ya atono se la to le fo ile mai tau mai tua ile la to savalinga se ia o mai na na la to pale mai le tsa inga ole fanga malo ya fa maria la ia ile tulanga le ele o wo mai wa umalo kai uma yo wo le na umar kon karate le fionga ya o au ile masino yulai ya au le safa au si e fati e tali ai le se kom sina fo o le aso lata yao le mai ta watu ya o le sunga ya le ataua Samuelu afabasanga o ia le lo fa au le fa pui pui tan malala o le acting police commissioner ia tu sai mon nei taimi ia se ia mo se si komisina mon matanga luengo leo ia o le tulanga nai pe ona yai il komisina tanga luengo malo ia i le fa muta ia ka peneta lana tautua ia i le fono tanga ka peneta ia son nafi ia ma tulanga na mo ia nei o le ala o le ua foi o le sunga ele a taua Samuel o famsanga o ia le o le la ave ma fa au ru tanga luengo leo mo le taimi acting commissioner mo le tanga luengo leo ia se ia ma se komsina wa le uma na fa sala la le ava no ia o la fo uma ona ia le tulanga fo ile wo uma ona tapuni fo i fas ia ava no ma ua fa tali po ai se o filia ia ave mo komsina mon tanga luengo leo ia o tulanga na pe ona yai ai o lo watupu matulanga lea yai ia le tanga luengo leo sa valinga fo ile o le se furua masina o le campaign po le tulanga pe o fa ona yai ia le fa ala wiloa o le te atu po le say no to illegal trucks illegal non legal illegal trucks po fala au fasaina ya se ava no le fo ia mo le fo ile nganga fa malo mo fa tai ya i le tautua fo i ya ale fo i tamari ya por sunga fo ya au longo tino Filipo ya ile taimi atoa sa ave ai makomsina on tanga luengo malo le malo ya ai ngata fo i leo lona taimi sa ave ai malo le malo ya e wi lava ina ya inisio of tena inga ila ngona manatu ya ai manatu fo i lau tautua o ya fo i totono tanga luenga ya tatou te ese tatonunga malangona ia mau tatou tatonunga fa i tūlanga lava i meo lo fevesia i nei ma lo ho nei fe upua i le atunu ai mai se tūlanga i whainga fa porkiki tatou te ese ina ai lava tatonunga ia sa
sa i fo se taimi sa fa pe ona fa ya ilo tute tu sai malo tu la fono ya e wi lava ina telefo inisio o fa i unga sa fa pe ona o yai ya le fato fala inga foi ya ai ole tu langa ia e memori atu le ne fa fi malo tau tua i so tatu tunu ya atonu ya ole a mo foi sa vanoa ya e marolo mai fo inga luenga ya ma fatasi atu fo ile ainga e oi ya o tu langa na fa malo mo tau tua ya e ta tonunga ya tau tiri to fie mana tua o tatu fe se inga sa yai a tatu te tiro fo ile ya po le a leisi la sanga o le yai o le city o le wa fa muta ka peneta le con karate le fionga ni komsina o inisi e ko ngontanga wenga wo ka fo inga ka ai fala e oi pe au tatou toma natu atu i le tūlanga i pe ona iai le sawa in o le tūlanga iai a tatau. I wha leo ai langona. Po le tūlanga fo i lea i le tatou ai a tatou te tala noa ai sa oloto. Ioe. Ai o le mea moni aia. E iai isi e leo lo i tonu mtanga luenga, wole ngofo le li. Bo ye kai mingi wole ngofo le li, wole mausali le mafau po le artu langa le iai. Vai, ila watu o lalo, ya o tire o ia whapelanga o tō tanga tata mo mai. Anastasia whaftai leo taunu mai, le vaenga le sa whapeo na o mi atu mai, ia te oifoto fine whaftai lava. Eo, momori e furi whamalo, man whaftai le tūla i mai, o le whainga malo. Si tatou tilo i, mo meo whainga malo, ka peneta mana fionga lini pale mia le tūlanga, fealo fani, mana tūlanga fo i lea, e ngā lulu e whaatasi. Ewe. Se vai ai, e leo ingele pale mia, a o le mawhai o ngā whai whai unga. E tu sai ma se mea au tasi ai pe furisia ai, le a inga ka peneta. Usala, e le whapea, tu lou lava le fionga le pale mia, le fionga lau le mali atoa. E le whapea se ilonga i le pale mia ingei tai pe fo onisi o whai ngā malo. Se ilonga i le pale mia whako whai leo se whai unga le ai. Whaia o leo o whai le fon tanga ka peneta, whatala noa ina mata upu, ma furisia. Po fele me furisia, ye fina ngalo ka peneta o ina, e ka ilo marasa mala. Eoe, o inga, e ka ilo maraka ko sa mala. Wala wange mea kako ika ko malolo. Eoe, peila e momori ele nga whaftai, le fionga tamaitai min star, lo ye te mine mo mtanga dwengo malo. Le fionga ya muripola nrosa ale modio. Ile tu langa ile iai se fefe. Ele i wha mata ufo ilo na langona. E mo mori ya ile tu langa le sabari. Mole a fionga le di komsina. Ma le tu langa le wha mutai o lana kon karate. Eoe. Wanga mukar kon kalaki alongo au ile masino yulai. Ai sa toi fa popo mai ele fainga malo tamata ipare mia ele na taimi fia mena o mtafa e ke sa fa mai i se i mo se to finga komsina mo mtanga ai petai ia bole tu sai ma fina ngalo ka peneta ma fainga malo se e taimi nei ana fa pe ai o mai ka peneta ia fa la ko fongo da makanga ma fa malo lo komsina o tu langa ai petai sa fa pe ona fai fa solo sa ave lava le fa mua i le tūlanga i le talo le tupe ma le tūlanga i le fa mua ina matautia le ua ave mo le fa mua tangata eoi le ua ave i le tūlanga fo i le fa mua o tangata le lai pe ona mai i le pati na ka ko malo le na fola i pale mene i le vai aso nei o ka se au le la o mai ana le o fa solo mai i le ua fa solo mai i. Le ua fa solo mai i le tūlanga i ngā luenga whaia ka peneta. Ma se ilo tūlanga i mata upu onga. O loo mana o mia e le atunu o na maua ai se toa fide mu. Eoe, o loo mana o mia e le atunu. E le o se tūlanga la fo i lea i seisi tū. Whapea ua ma. A tato tiro iai, o le wana maha e kon karate au pa.
na mai ai ai ulai. I le tūlanga la, i le toi whaupopo, ma le whaau au. Ia te au ia, e pure anka penge ka le wo mainge. I le whaamuka, ma le koe whaau au. Whai le whono ka peneta, wa au tasi, le ainga ka peneta, ina ia whaamalo ia le fionga, ia po o le sa avea ma komisina, on tanga luenga leo, leo whai. A wai fesiri ngia ai fo i le whai unga, ale suipa le mia, po le fionga ia muripola ana rosa ale modio. Pe ale whatau nu uina le tūlanga, i unga fono, pe ona ia i le fono ka peneta i le fiafia nasi. Lea lawa umar fongo, ia ai fe au loa, ma komisina on tanga luenga leo, malongo lo iai le whai unga, na tau nuu iai le ka peneta, i le aso nafi le aso lulu. Ioi, ia, le alawa au mai iai le aso atai au, ina ia whaapea ona tapena umai, po a uma ia niana metotino tono o le ofisa, ia le aso atai au, le aso munimuri o komisina, ia i tonu o le ofisa, po le mtanga luenga malo, ia i se whamtalanga mai tutonu, e ia ile fontanga le i la tau uma o vem tai mon tanga luenga ia le lopo se feilo inga muri lea ale tai on tanga luenga ia male sa ave wa muta le no le wa muta ia re kon karate le sunga ia au pau le lopo se la tau feilo inga muri le tai au e muri la na fa fitai le tanga luenga sa ia ngadue ai ia ele ngata fo ilea ia pole ase apo inga mo i la tau lo nga lulue ia ile ni vai tau ia ai o le aka ko kilo le kulanga ho ile o ai nisi o ai isi e ko i wa ka ai mafala o ai isi e ko i le fa punga ya ko i o wa me monial na o me monial na o te tali tonu o le afa nga solo mai ai fo fuanga ka peneta e o le melia pe ya na batu isi tato por kalame wo tuanai e tatalo tu lava male nganga loto mawalalo manu war tangata i lana ngā luenga e o lao ngā luenga mo lona ainga i la watu alalo malau fau atu vai ku ia ko ia ko langa me ka por kiki ai oi fo ko fai ngā luenga ia tutusa tangata uma i le tau ai ku ia le mele nga fai ba le mea mongia leo ke kaukala wai langa leo ke la vea e kurikuri a puwa ka lango le fast ave ka loka i por kalame fai lunga o penka fai lang ai ku sa o loko ka ngaka i lau vale upu mamafa feo wa isa o loko le fu ko ngai le ngari ile le wa ya ku le ngai o wa ya ku le ngai se ka ngala fo me sesi o le wa sa mo ku usa o loko ngai ka ngaka e fai le mafau fau ia ai o ngai ya mako kalangoanga na le fia maua se kala wa kaunga loka mere dila loka kon mena le watu ai lava se tu alalo ia pai nga o ai i le maka upunga mun ngei le wa fia ia mo ia ti nga fo ile ia ai wa follow yo o nga ka inga ia loka i le upu loka ala fa ia kwa ile lava ngi mori mau ai fa ia kwa ele o ausia le kulanga e o fai ese morianga ya kaika o loka ainga e o ainga lenga o langa ikua ai o mai ai fai se me ile anganga o fa pa ki fa upu fai le mea o le ofisa o leo mo sa mo au ofisa o leo mo se pa ki fa upu fai o nga afia ale makau mia ma ko ngei ai fa fe fere ko keli fa fe fere ka ngei Kola aku kuri apu ma ko ai le faise nga ruenga i ku lau ye karaka ye la lafi mai ko i ku lau o ma ko i ma sofa ma male pe lepe ma ko mari anga o ma ko e ngi mangu i le ko vai ene mo la kakala pe ava ai mai fo le la lafo mangi pe ma ko pe fi ai ai sa ili masei va ai masai ya ma ko pe ese lape ngi ma ko kala nganga kai mi longa lo kai anu aku le poster a we honga ainga ine menga yai ai mai lo ka we au ngoa ma se kilo
ma se tangatangai po o fea le maualunga ua o wa afia i se soni ngā kulafonga. Sa ua, le wingola wala. Langa sa o fo ila ngona sa utua ia, la tala monia, sa utua ia fo i le tamari le fionga ya awa pa'au. Au avea ai makomsina on tanga runga leo leo. Sa ia ulangona tua ia. Sa ia fo i lea le langona ia tau. Apia sole. E se ri fai mamanga o kala ia nga oso mai iloko mafau fau maloka loko maloka. I le kaiming kupu ai mengei. Sole ba fai ka kala pala wa vale mai ka ikai ma fai nga la lau mai le ama ngei ma nga. E ma fai nga fola mai le ama le fa ngi yo kai ka. Ai avaku se mea winki ya. Pau wale mea. Ia se kangi fa sanga ya kai ka. Ia loka. Lea wa ingere ngari ida. Ia ne fa pe wo fa ya ku le mtanga wenga. Wa kau le ai. Le tato ofisa po ila to lo nga ruwe le ofisa tato ai nga fa yo fa to tuele tu sa motas. Fa makai lor kaiming yo kako. Fa makai lor kaiming yo kako. Wa ka kaunga mai umakiripi ya. Lai le fionga ya li ata wala ya turisi. Le kele o kilipi. Le ia Samoa le tunu tofi. Le ile ya toa Samoa. Le kele o video clip. Kau fa le anga le wari. Ado ko aku pe ula vale o mai. Yo. Le ko vai aku pe foi le ula vale o mai. Yo. Boka kau ka ko vai nga fai tu lo lava. Na yuso na to fa fine. Dai tamali yo lo nga lu e tono tato vai nga fai. Boka kau kilo le mele. Le pe ar fe wa i pe ai le yang o yai. Ma le se li le mai fe ale ngai. Wa kau hako mai kong. Kau abeska ko kangi. Ale puia. E malo le malo, le tamari anga o se fainga malo, abeska ko kangi. Abeska ko kangi ia ka ofia ngai. O vale le mafau. E faila ka kala langa ka kere I faia le le mafau ngung pokalame. Anga manga o ai loka. Nga manga o ai loka ka ika o le fio ngongo ko se kangi va sanga ka ika loka ia. Wa peyari o le kama elari. Soni. Hey. E fai foi le nga mafau ka kala ko. Yo. Fai ska ko kami, fa sanga I ka ngai. Yo. Ia ele fa pe wo fa atu se nga fo ile fa pe wa mano lord kom sina. Wo umalo na taimi. Le ai. O tere o fa pe atu o fa tonu mtanga wenga le ai. Le o te tu lalo mo tar sanga tato va nga fa fai. Lo nga lue le ofisa. A mai lunga kiripia. Ka koe Amerika ko kangi ofisa leo. Ka haufi. Anga yai kiripia kia. Anga yai clips, video clips ya kia. O kia lua ave. Se ka haufi ile ba hello lele. Fa mai ankeru. Ma losi le ma fa tawor huku. Dan me wo yai. Welo lunga lele too low. Welo lunga lele ngai. O nga wa o le ma fa au na totofi ale atua. O tatou fea ngai nga tausi. Ai mai so tamari mo tula I mai le nei taimi. Yo. Me foi ngai mo ko wafo I lava. Ile taimi. Ile tula I mai ro safa pito. Leo mai le ngo mai mako yo. O mai mako yo. Pe ya ka fo ie. Fea kula kala sa o nga yo mai la lafi. Anga o mai fe wa I fo ile fe kawi ku makaka. Wa leva mong yala kala. Wa leva nga internal bleeding sesi. Wa ku ye sesi sengiu. Na winga la fam kalanga. Tatere fa mo volunga. Ai mai ma o e pe nga o mai fe wa I solo kaulanga.
A faila o le malanga mai fa sinonga fa numa swafa. Pupura la maka. Ele ka ngo fie ka ngaka o ainga. Manai fa fea ngainga ma fare tua na la lafo ye lua le mafau. Lua la fonga fai. Pupula la lua maka kai me ke lua mai e fa sinonga. Yo. Ale lafira ale punga ida lo Kongo. Le lo peke woso ka sami. E aki mali ale malai ale atua. Mor tangata. Le mafau au na totofi ale atua. Walu fa solo akore le mafau. Pala uva vale. Oyo dua. A foi o luon kan kan fa sia le kwa. Na me wole fa nga ai fai ai. Le wo bo fam talanga le malanga mai fam snonga fo no musafa. Waka kau maka ko nga yo yai. Anga yai yang kiripi ya kia o me ale wadi ida. Bo wora avela kangi. Kero avela kangi. Ko fenko o fau mi kamaka. Ai o sia kwa mai post nga fai. Ai loka ya. Ai ko fau mi kamaka le ma fau no social media. Le fa pe mai da tunu ule mai mo mai le wo ngai samo. Pa ai le siko inga lele. Boka kauga fa ise fua. Pa ai le siko inga le o mai fea wa kauga fa ise fua. Ele leile va ave tono tu la fono. E mal wai. O lo ule ta tonua. E malu i kokongu le va ai nga le o leo kaka gei. Ngai ke iwa, ngai ke ufar pui pui ya ko isasi. O me mo ngai. E ke ufar pui pui ya ko isasi ko ka fa pea. Lang wa ka arfiri. Ele ta ngo fie i ainga. O ila tou le ka fili sa ngoa. Ya. Tu lo wa so fa tiu man. Le ko inga do mai fea. Walu. Sole. Fea ko ringa kala ngoma nge yang ale kioma nga. Euskaria. Kasir ka ngaka e makamakape ko alua e makamakale por kalame ako. Ale wa sau. Ale wa sau nge vai le anu le anu. Tau fa leanga. Ya po kalame na makamakamun muri nge. Nga sen ba ka. Se vai wo o fam kalanga fa mo tipi tu lo. Wata tipi a ole a fo nge ole li pa le mia. O fa yon ta tonga ya tunu mamao. Se vai le ma fa nguku. Sole. Le upo masangi ka ko wa vai ka makukua. Ai a fa yon ko nga ka makua le ai le ma fa. E muri fai le ava. Au makua ava mai fo ile le me o makua. Fa le kongwa. He wo ngere wani ide. Ka mo fai e se ka ko ngai o inga. A fai nga fa le kongu ka ko kangi. Nga ave mua. Ongor kulanga. Ka ko kele i. Le ai la kala sa o ka ave. Ka mo ave ka ko kangi kongu. To e fai ni tato mta upu fou. Ave mea fou ia. Kau kere koe a mea ngi mea wa mawa kukua. Ave kua inga fou ia nga fai nge ia nga wa umar paloka. Ma kua inga ma kau fa leanga nga fai le li pale mia. Ave ye ngaka ko fa sanga ye ngaka ko mka upu. Fa mole lava. O tau ngā lua i tono tato ofisa. O le fatu o tue le atu sa mo tasi. Fa mole lava tu alalo atu i a inga. O nei whawhia ngainga, a inga, o i la tau, o whai pule, a inga o le whionga le li pāle mia. O i whose i whaise mei ka ngaka ngei, le wunga o ka la au ngei whaise mei so le kula whongo, ka koe ave kako kangi.
o e wharitangi ave. Oi. Whaikangi ave. Leo mo toi mo whamtalanga. Bai nisi lava o suisi nia o tato a ingo whatua tuele tu sa mo tas. Ia tunu ma mau. Ai mese Australia. Leo mo toi vili vili solo ia. Le tamali i fo i sa tu ma le lai tu. Leo koe vesi ma le lai ku. Leo wa toi vili wha ma walalo ma whato ese. I tangata o whatua tuele tu sa mo tas. Tala sala tua. Mo yeno na wha moe moe. Fatasi mele fionga whalolonga. Ia, le wa sai mele fionga whalolonga. Ia, o ngā lewa i lunga o pokalame le fionga whalolonga. Fionga ya rupe matasila. Ia au hui lau akali aku i lunga o pokalame le tūlanga i le whaangau le marie. Ia o le uso matua foi. Ia sua ku vai malo i puenga i la wa fionga i li taitai. Ia pola wa fionga le li pule o tatou kampani. Ia kusai foi ma pepa wa umanga pasia ngā leila. I ngā fono ma tala noa ngai peona ia. Ia wa le wa faya si pupu o le kaimi o le aso. A wa makwa i kele. Eo e wha mai mai male pato au wui kasi o lai. Ia kulo makota i rona kulanga. O le kuka i ngā luenga. Ta whina i tae au wa whionga. Eo e matatou porklame le fiafi. Eo e. Aso toi mai malu i puenga. Kuta mele ya kasa hau kia le wa ia rupe matasina. Kui le leilo ka jacket. O le makwa a asa o le o ngā umure la kanwa koe. Kusanga o kanwa kwa o ngā umuro. Nga ngā kanwa kwa e ka kala roi la lopan ka pungi. Pe ya le alu se yoni. Wanga o kere yo se yoni. Awa o miki se yoni. Wa o miki se yoni. Mai na foi mai ve yoni. Fa mai la o miki fai se yoni. E ke ala koe anu fai koko o ref. E kai wa pega au vale. A usa haungi o kere wa aia le fionga le li puna tato kampani o moto. Pe ya le waka saunga kere se yoni. Ia fai le yoka ofu a mea a wangi o ka mure. Ile a asa. E le sika mai ako ponga le ngofo ma le fionga le li puna. Kusa ka welele. E Somalia fangi wa aki le mea. Ngai ko ke mon ma winga no por klame. Ya eta se ro ia tae o bra fionga. Aka koi foi. Ka ngaka ngai. Ngai ua. Wai o fa mo boenga o le uso le i ngai kala sala kua wo mai. O i non fa mo sa to ave tuona na mta upu fa sanga. Ile li pa le mia. Ai abo ko ngofo ma ko ma fau. O lea ele mele anga ragi kangaka. O lea ele mele le mese se. Ale ngai ka mali i wa avea mapale mia. Lea ele le seanga sala ragi kangaka. Ya ke ia wala ya wa. Sau mamau. Malafonga. Kalo sia. A ua ia koe wha maua lalo ange longa loko i lea kua. Lea tuae. Wha mangalo au i mea ufa mtalanga na lafo. I le ua e tofia e avea matatai. Or kai whiwhiri a rea kua. Le ua avea mpane mia. Ia lele. Lele ua e kua koe oso whai ere fōringa mi miki lele. E fia kama. Ia angeru. O a uar ngai whai mai e langa kala ni ma vesinga mua. Male riro kangaka. Ma vesinga hoi ngai ai li kango poloka mai ya. Lang kala ne fa me kia. O fa ko sali. La mere ko kala ko fo ya kia. A wore fa i dua kala i dua por kala me po. La makanga te usanga te ala mtaka. O kala le aka fa me kia. Kota madiero loko. Yo wakale ka fia ku lava fa adingo manga kor kama. Ya onga le ma waira ka kupe. Le ka kiona ai. Iwe. Lang kala le fa me kia. Nga maua ila ka kupe i.
nga mau ai langa kupe i ya de fia o sofia ya la se o kako kadia awa ko kali ankelu ya ila uri ya yo ko kali foi ankelu il pokalame le singi mai kako o sai dai kikia wala kamer kai mo le akua yelo por kai mira le akua fo fola ilo mane mere ku pu fa na vele mali wal ka kikia yo le mali wal ka kikia awai o tala moni ya ile tala no fe avai ke le sao ka kange o ankelu itulanga itupe fo yo lo ia a ida ko ngai yo ka mo fa ngola ko maka ya si o ka ko kadia po o le ya se tulanga o le alia e mai le la ko vesi wa ka kile fa vesi la wa ko ve vesi la ko wa ko ve vesi la ko yo ai ia o tatou i loa ma teu loto teu manu o tatou mafau le ku ai ngaka ye ka ngaka ngai ku ai ngaka ye ka ngaka ngai nga makua i kuku ma le kau e velo mai a kakou sa ku ma le pelu e whakau ma ai uma o ngai ku ai le anu luma ai le anu i kua so se piko e lia e sa sau iai e le misi ma le kangaka i la vea o le mai kau ako i ngai whamtalanga sa la tua o le ua koe whamawa lalo longa loko ma whaamata o na whaamawa lalo i nisi tō tino sui whaavai o le whaatua tua le tusa motas o le kia o le melea a ke le whako lungu ngā social media au mai whaala waikele au ale pala ai e loko mawalalo au ai ke pala ai i le loko mawalalo o le loko mawalalo piko sili o whaaya inga o le ai pala ai le me whaaya inga o le ai pala ai whaafere me whaaya inga o le ki ngā le mea lungu al social media kalangoa mai a le lei au upo ke kalangoa mai ai ma mai o io e o ko meki anga ngausia ma e pai i tūlanga o o lo fia whaalongo i la tunu e o ko meki ale au sia o le kulanga makau kia ma e ta pena i le atua se au wala mata o fie le mea ngai ke mga oe ai o lo u lea manatu i ka ngakangi i o kako whai keke i o kako whai keke lava i ka ngakangi langa sa o lava i le o onga le malosi o ngana le malosi o tuua inga o wha maunga o lako au maia e kau mawhai e titina i lalo tau mawhainga ma le savalinga a le taitai wa whiriwhiria i le atua le upu a fo i lea o tatou masani le upu a fo i lea o tatou masani le atusi mai niso le atunu o lea o le a si o toe anga i atu iai ya o le ufa ilo mai niso so tatou atunu ule fatasi mai o le a maua le awa noa o Andrew Mowat e lunga o le porkalame sa vea le ataua Harrington i le aso to anai i le porkalame o tano ava kako kurikuri awalage o kako misia o sa vea foi ele ai asa e sorry astonati a tonu o se ava noa le leilea o le afesi
ia savea inisi o tūlanga. Ia lea fo'i tamari. I tūlanga uma, i mea uma ia ua. Tātou tuturi mataila. Ia le tūlanga, i le talanoanga. E pei ona iai. Ia, masavea li ataua. I le astona. Ia, i le astona. Po lea, se tūlanga. Mai kau keilo mamau akua. Kako ke ilo mamau akua. Ia, ai, o savea foi. Ia. E leo se tangata foi lele. E ngausia ngō fie le tofa. Ia, mai e so i kongu fo ia le makarangiu. Tu sa savea ma markako upo. Asiata. Ia mafuwa sa ngaru lui whakasi. E kukusare si kaidi ala wari. Ai, tu ai ngā fesili. Matulanga me whapena. Se yo kako kilo po le ala nga sau po sau mo ya faki pe nga o nga faafua ai le faki se va ai po le ala nga sau ai i lunga po kala meli atau ya pe fa pe le nga no fa pe ba tunu ole tu nga na pe ona ya ole tu nga na pe ona yai bo umisia tatu tala i ile tūlanga lea ile whaamuta i ka peneta ole a vea ai o pa aulo e tino Filipo e fai ma komisino tanga duenga o le aso la taiao lea ole a acting ai loa ma le sunga ya le ataua Samuelu a whamasanga o ia lea ole atau a veina tanga duenga ile taimi lea ole se ia vaai atu iai ia le tūlanga i le tātou tanga ruenga leo i se komesina o le ngarue ina le vaai alu tanga ruenga leo malu le malo. Ia, o le fesiri ia le tula i mai. Whawhetai le toa o le loto o le fionga le minister po le sui pāle mia po le acting prime minister. Muripola ana Rosa ale morio. Whawhetai i le whaato whala inga le ka peneta. O te tari tonu, ua whaafia ina, ma ua taunu ua toa fo'i whina ngalo le atunu i le tūlanga. E pei ona iai, ia le mata upu fo'i. Ia inisi o mata upu matautia. Ia e pei fo'i ona iai le fionga le sa avea mkomsina mtanga ruenga o leo. Ia ai tatou talia po o ai seisi komsina mo mtanga ruenga leo. Ia o le afa apea ona ia tau aveina tiute. Ia i se tūlanga se lau i le lua se lau 5%. Ia pe afa apea o mai ar filfilinga. Ia e pei ona iai. Ia ila tau na taro sanga. Ia mo le mtanga ruenga leo. Mo mori ar fa malo. Ia i tamari fo i o le atunu o lo ngā lue. Alu mawhana o Samoa. Ali i leo mtamaitai leo. Fai au tau tiute tu saima. Mara tūlanga i pei ona masani ai. Ta tia pea i ar pūlenga ia. Se i tanga i atu iai le fai ngā malo. Ia a i erta tonu ngā lo le whaatino o tau tiute mo tau whaiwa. Oe la lea ke lafi ai kukongon makanga ruenga masi au whaapupu ufo i gane. Le leila ulafi. Ia le leila ulafi. Ma ia sui la wa mio. Sui la wa mio. Awa ia ke mio whapenga taula malama ma tūlanga fo ilele o le va ai o sesi e ke fia iai o sesi e ke ika iai loka. E ika kakarea loka. O le kali ngā o lo wika o le loka. Ai va ai po au sia tūlanga i pei ona masani ai. I whainga i tūra fono. Ia au sia le mawalunga e te tau ai ona loka. E te tau ai ona loka. Peila o le tūlanga na, le whafafonga o le aso tātou atunu. Ia, i le tūlanga i pe ona iai. Ai se o tātou tāria, po o ai isi ia, le asauni. A whaapea e whaalongo aku kangaka ia.
a whaapea e whaalongo aku ka ngaka la kouia i le tūlanga, i le mawalunga, o lona mawhauwhau. E ngā kere lango lango ar whainga malore a whamawai. Whamawai, aru susi singa ruenga. Aru kosa kalo, kosa kapisi. O tau yoro tono mtanga ruenga o manu malu. Ai awe ki ngofo ko hai. Malele lei whaatino o tūlanga i ngā ruenga. Ma whaatinonga o tiute ma whaiwa o le mtanga ruenga leo leo. O la ure tua lalo, e se kua lalo le anga le whaiaku. A e loa, e ke le fia lango lango i le fionga ni pale mia male whainga malo. E whamawai. Ai ai ase mea e ika i supporters ale fast. E ke le lango langoa. Whamawai. Whamawai. Whamawai se ikula i mai se si whainga malo le rumanga i e ko sau koe. Ave lau whaleo leo. Ai wal fo sia le maso. A wal fo sia le maso. A wale keu keu ruma whale. A o kua aku. E whaongo ma lepe mai ai foi. Le kau ma whainga malo o loo whaasau ni atuai. Talo sia ia au mai ele atua i lona taimi se ko me sina mo le matanga luenga leo leo e mawhai ona ia whaia i le ato atoa e wha maria ina ai le atu nuu atoa e le mo se vaenga. Se ko me sina e lango lango i tai na filifilia i le atua. E oi. Ya, ai pio tu langa na. Talo sia. Wa tapena i le atua. Seisi toa. E au mai tai le mtanga luenga. E le onge tangata le atua. Mai. To a telefo i latou. Lava lo latou si la fia. I tūlanga, i tūlafono. Ma le whaati nonga e pei ona iai. Ya, pei la tūlanga nai le whaafonga se o tatou atunu. Whaafetai e le taun unga wo ere fono ka peneta. Whaafetai e foi i le tūlanga e pei ona au mai ai. Ele pa le mia le tūmau e le taimi nei. Muripola ana rosa ale morio. Le tūlanga i le whaamutai. Ona toi avea au apa au longo tiro Filipo. Ma ko mesina on tanga ruenga leo leo. Ya, tula imaya le atawa Samuelu afamasanga. Ya, e tau ave le tofi o le mtanga ruenga. Ya, ile nei taimi a utadi ai. Ya, se ko mesina mo le mtanga ruenga. Ya, atonu eleo toe mamao. Ya, tulanga na. Tele ava noa yau te baba ya tu fasala lau solo mai i mtanga ruenga le malo. Ya, ava noa sui ofisa sili. E ava noa i tūlanga i tūlanga maulunga i mtanga ruenga na malo. Vai o tau ia wai umaya onga. Vai o tau ia wai umaya onga. Wai umaya onga e tunu mamao lewo toi fo i mai sa monei. Vai ava ngoa ngai ho iai. Se o wari whiri ngā ruenga. Se o kou re wha moe moe atu iai. Le rumana i o Samoa. Oi apalai moe. Ai a whapea ke reo fia haru e ke apalai onga o lou mawhau fo i lele. E ke le fia lango. I le tūlanga i pei ona iai. Ia le whai ngā malo tūla i mai. Ia o le hana leo ngā eru e kia onga. Ngā eru e kia onga ke sau ki whapor kiki. Pe ngā eru kia onga ke sau e su esa mea ai alo a inga. I wha o ngā lea vangoa. Ko uia le. Le ngā mea o le o mai. I o mai a onga o mai wha mai ke le fia pare mia. O ke le fia mi skaan ka ngā ruenga rea. Ko. Hapi fo oe haru e apalai manu e whai ngā ruenga. I lopo oe ngai ngofo malo ko mai nga e a ongai. Ni fo haru e whai ngā ruenga. Tausi o matua, tausi lo ainga. Ai ave ese ngā maula pisi lo mawhau. Ya, ngai ngofo era ia lewa ia kua maulu e kunki ko kongo o lea vangoa. Mua kaka le kunki. Wa more experience aku onga o lea. O lea ngā lua i ko kongo le ofisa. O ia le whea rua i ko kongo le ofisa lea. Mai kau, lai pue. Lai pue. Ya peila tūlanga na. Ya. Tātou tuli matai nisi o whai unga ka peneta i le anga i le rumanai. Ia a o ai fo inisi o le a mawawa noa ngā lue ai. Ia i to tono le malo po whea lava mtanga duenga. Ia o mai la ia ngā lue. O mai la ia o mai kilo ma
ma va ai fai se manuia mo Samoa ai awangi fai fo ile le fa ba nga fa fai ka ko wa mio yo ya pila tu langan na fa tai tele ya ile ka peneta wa nei le wa mata mea ya ma o to tele la tu no fa ali la tu fina ngalo fia ya ina wa fa muta ile ka peneta le toi ave ai o lesa ave mo komsina o leo ya ma ufa muta ilo na va noa ma fa muta ila na ngaruenga o se komsina mo tanga bengo leo ya o wang si me ya ka ku kiri kala ngo aku ya va apoleta fa tai la va tamai e pela tu langa na fa fonfonga so tato wa tunu tato ta pena le sa tamaiti ile nei vai aso ta pena fia ta pena le tu langa fo ile a wane i ye se tu langa te iloa e te afa ina ai le tu langa i tau seleni se kilo o ia le tu langa fo ile i lau fa soa o ia wo ko ma ku wa o le ke ma fo po dale me le ngalo ko karo vai umata to por kala me ana po ai tu si mai le tu lau ole sa mo langa langa tu si mai le tu lau le sa mo langa langa po fa fetai mai mo por kala me ele i umil na o ilo le i tu lau lungo Facebook no te ta o tu lava ya pe ya le lo va su ta wai na o va ai le tu lau le sa mo langa langa aya nga i lava la na ia tala no ai me o lo tupu tono ntanga luengo manu le malo ya nga i nana na ia fa to fala inga mana na ia sa i dinga bavahenga o lo au mai ya na ia tu singa ai mo ke ila kana ila le send mai e se tasi o tato watu no o wo mapa fa mai kota vai ngale mo ku ia ke o fa mai o nga ke ku ri ku la wo sa mo la o ku inga o kanga ka ye fa ya so this o le au pala ai me nga wi di fa ku sakala fa o ko fa ya ku ye vai alu la fa leo e o mai o vakua pe fa pe o le ku la dia ai le wingo fa talanga o kota le lo la fi e kala go sa vai ngale pa loka me kala go akwa e le o ye se tu langa fo ile le e alu le kire masangi le me o le alu ko se fake page pele makara nganga nga po marsa bo langa mo mo ni mai le nga fa aftai por klamen po ye no fa aftai to fo la ye le fa tasima ale wo ke ya le wo bebesi pai ai le kaka e fia kofo ya kota kulanga alu leo anu la fa ila maka apu leo ma ave au mau o lo ma vava fo ile le lunga ya ngo ma so ma se ye yo sau mau o ke alo fa kula ya ki or kulanga nga o ke alo fa ke o le lope ke o mau o lo filima e o markiri si masie kere ipupula ai long ya mau e ave lo hanu la ave fai ofisa le o mako ilor ga kana i kursa ya o ma fo ku ya o ku le fa ma ke kursa mo na tu no tofi kuwa ya ukuor sa ya fo ngile tom o lapi ni feo ya ale da sawa por kalame na itu lawia o kangaka ye ku iku lawngi o kangaka la ngofo male kele o issues ma meo lo tutupu ito tono mtanga wenga malo mai ole awala le wala to momoli mai yo le ala e ke ye o ko ye wa ke ya le mawa ke ia le maua ke ia le suengi mai lunga ke ia la mo ke ia ngala ke i lunga le o le mesu o le mela nga le fa ya kwai wa e lo o e lenga le fa ya kwai nga fo me wa le ko le kulau dia aru le fa ila ukangi aru ave au mau le ofisa leo fa ya kula ai le fa mari inga ai pe fa ya ku wa o masangi fo le mo le sela mare mo fo ko sela o mai fo leo bakwa ya o ke fakari ai lumar fa msnoka o ke fakari ai lumar fa msnoka mai le ka kau ko e kupu me le ka kau o nga ko e kupu mole nganga mau al fa fakala fele mai o ku aku baku fa msnoka mo fa msnoka o ka fio lai o ngi ko fengi me makanga
O e leanga e kusi lunga o le Facebook, ma e fai mai e kia au. O au lei kua le sa moa langa po le a elingo le tulau. Ioi, alu lai ave au mau do fiso leo leo. A kongo ke va aile le iaila i au maka. Awa, awa. O e foi lea ke anu makusi sono fasalalaua. Ma e kusi. Fai mai le hama. Anu e fai le lise mele le molo aima. Au ora ku umai a fuolo wisu ile me le kakama ku umai fuolo wisu. Se esa wela ku umai lo wisu kongo mako ulo be ai. Ale ku umai aro lo wisu ku umai le me lo ku ile me vela le urpo. Vai, kakia. Wale longa se me ai ele le anga o ko loko ya walo ai. Tu lo la wa fa fonga na i woma pa anga. Wale longa se me e ai e o ko loko. Ko Yoi, ku'u. Sa o tala a se tasi o tai. Yoi, o se tai wa vefo ma sui o le tu malo i tono parliament. Sa o langa kala. Alu o yaki nga elo aiba. Ai o ke lo kole anga fua i lesi kakaka. Yoi, alu yaki nga elo aiga. Au ke lo kole anga fua i lesi kakaka. Na le ka ua tai lea. Yoi. Ai o se tai ko i longa na taimi tono parliament. Sa avea fo i ma minista a o ye taimi i pai inga i fia tan wai. La kala le nga fai desi ka nga o le ala kuai fongo alu pe alu fo le kau mo mori ka ngaka. Pe o langa ia le vai su e ya mea. O fa moe su e nga mea i le alu mori ku ka ngaka o le mu. Le kala le tai longa. Le kala le fai pule alofa. Le kala nga fai ai. Le me ke ku elo wisu o la kama. Le me ku elo wisu o. Alu e kausi lo ainga. Alu e va ai pe ke ma fai le mea e kausi lo ainga. Ai le o lo ka ma fai e mori ku. Yoi. O ke fa fe kai ko inga fa to fala inga fa pea tai. Yoi. Fa fe kai. Ya le. Mo mano fa ilo fo ila fionga fa lo longa. Aru matasila ni fo vai aso. Fa to ato e maua mai lo le ava noa. O si kamuta. O lo fa yar mato ngarwenga. Mo le vanga la ula mai o me mai fa puku i. Le vana fa tau mai mo wa la YouTube. E le toi po se lilo si tatu watunu. O le mo wa la YouTube fa mai la fa tau tu i. Fa mai fa ka o la ngarwenga. Ba ngarwenga mo la fa ku i. Le ala fa to maua. Sia vanoa. Le fa to maua sia vanoa. Ia malesi mea. Malanga ia no mai o le fa tau toga. Malanga le no mai o le fai ngā pālota. Malanga le no mai le taimi e fai e o lato IT pālota. Le na fai e lato restala pālota. O i ngā le sia mako wala ngā kupe kele le ngā maua. I le koko. Le mo kwa wakua. A se fulu koko mori kangaka e alofa ngia. Sio mātou a inga whawhitai lawa ina i tangata le anga le lei. O mai whakaua, o mai makurako koka i se fulu e ave lato waso. Wa paua de kau whasoa soa o la le kokele. Eoi. Ia o mai masele ni. O kai pasi mamao makau koko i se fulu. Le uma lato wanganga fia malo lato wanganga whawhitai. E o mai Samoa. E reo ia se tūlanga o ka alo i kota whaapea o whaaru rea o ngā o pia ia ngare ingu pia o kota. Ngare siau soro ale ai. Ale tino le whaamoe. Le tino le whaamoe ono le anga le lei ma le alofa tūlai. Fe soa soani. Eoi. Ia ai mai se fo i se uso i tai le motonga ma se ono whare tua. I lo la sao taua. Hawhatai fo i o ye intangata i Samoa nei o mato ngā rurue whaatasi. Ma feo fo fwa i le alofa. Ia. I le tue tau whailo i la tau sila fia i le atua. Le ngā luenga whai ma le fisosoani. Na i tangata e malanga mai atunu mamao. E sa ili awa noa mai lava. E o mai e fia feiloa i mai. E o mai e fia pu e se aka ko ngā koko. Pu e se aka i whale o.
po e se ata i taile motonga ele nisi tupe e mono mai ba ko me nga kula kanga e ka kere sio wai o ke sau ma wa mai ngai lau papa se fa peri pa yala ma wala va no le sunga kamut ke il ka mu ka le sa ola ole okor fonga far se furu le mele woi yala fatino le fatino fa fitai le tunu wo ma pa anga u malava lango fa fitai lo to sa ta fa fitai fo i to fa tau i ngai koko fo yo mo e kota masiona ainga e oi fa fitai le o mai o to fa mo ko ki si o mai e ko for koko o lo fa pa watu i le fale o kota fa fitai le to fio o mai asi le nei fa tau va amo na ainga fa fitai to so sani me uma si la fia le tua o le kali ku ia ki o lele e ke alu fai solo nga ma ngei alu e fai e ke fa ava vauai i le mea ngai ki ngofo ai e ke le la e ke le la i uma le o fa tasi me fo i si ta mama tua ya yona ma son fa tua e ta fa hilo le so soani le ta mama tua le ta fa hilo si le fie le tua tono me fo i le fa fu lo ale sau de soi fua e o ina fea ngai mama i tino le stai ya ai fa vitai tele o te tari tonu le fa ngata i tatu tanoanga e fo tatu tonunga ya a tonu ta pena mai fo i le sunga ya manatu le lei i le tato por kalame fa mai ai fo i le ne fiafi ya na o mai le tusi na tusi mai le tato tata ya e lungo pe ngata failangi lungo Facebook ya ona tulanga o lo malanga ya polo fea ngai fo i le uso ya asiata ya martulanga i fa lave fo i pe ona malanga ya Australia ya fa ya so le tua fa ya so le tua ya i tulanga uma i me uma o le atato fa saunes fo yai tato fero i futa ya inisio o update mo se tato watunu uma i samo nei fa fetai tele lava ya te utou fa wa pe ona tato mafuta ya o ila tou fo i o mai pele le penga o mai kilo po aka ko kala e fai ya fa malo to ye te utou malo le mata utilo ya o to o wo ma pa anga ma kota mar faleo ya fa fitai tele lava e fa fitai tele lava o ningal tato proclame ta ya lungo le tio sabonei le tio polizia ile ala leo le talofa FM ya le a wina sa o to proclame ma le fionga fa rolonga for the drive time male motonga ya ilunga o le ala leo o le talofa FM ya pe ona masanies for radio west tasi mai le tu life fa ile tu life ono de tami Samoa mo fo sa no ete atai vai fara longo mai le tala mali mai le fionga le pule le fionga ya batsila ya pe ona yai ya atu langa na fa tere te to mafta mai ilunga tato Facebook ya malunga tato YouTube fa tere la vai lo to sa taua ava pete subscribe le tato YouTube channel lo wa no le leile nei yo subscribe pa le tato YouTube channel ava pe fo ite subscribe le YouTube channel ale tato ale fionga le pule ya lupe matasila va o le ngor tato YouTube channel na o eva evanga o le stonai eva evanga ngalo walu ale YouTube e kangoka ina lo le ngor eva evanga o astona i poka marie mai le motonga ia ngai kangole subscribe o lo sauta o fo na fa long long oi ya nisi o tala malie ia mai le fionga li pulo tatu kampani o motonga le nao le atu ina atu lunga le tele male ana noa i o tala malie ia umfantu fatasia ia matu ina atu lunga le tu lau po le channel ia le fionga fo ia no matsila o fa ingoina e vai vanga o le astonai tala malie mapoka mole astonai ya tulanga na tatu proclame ne via fi faftai tele motonga faftai fo le precise Samoa ya ile lango fo i tu fatasinga ona tatu proclame ya ayeta tonua le tatu malo lo ne via lo fatele mo so tatu watunu fa mangalo mai se leo kota wale tatu mari ya e matua tu lava ya te utou ya ai mo ne via fi fa so foia man via fa ngama loga